Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Navê te çi ye? Navê min? Na, navê te. Navê min Erê, navê te çi ye? Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Navê wî Bawer e. Tu hiş be. Tu çend salî? Ez. Ez 28 salî me. tu 28 salî. Erê 28 salî me. Ew 28 salî ye. Ev ki ye? Va. Erê, ew ki ye? Ev. Hevalê min e. Ki ye? Havalê te ye, ki ye ew? Azad e. Navê wî azad e? Erê, navê min Azad e. Erê navê wî azad e. Tu ji ku yî? Ez. Erê, tu. Ez. Erê, tu ji ku yî? Ez ji Dêrsimê me. Dersim. He. Dersim. Ev nav tu ne ye? Çava tuna ye. Ez tere dibêjim. Ez ji Dêrsimê me. Kura dersim mersim tu ne ye? Heye. Ez ji Dêrsimê tim. Ka bisekine. Dersim. Ha! Tunceli. Tu ji Tunceli. Çêlî. Tunceli. Na ji Dêrsimê me. Tamam mı nivîsan? Tu ji Tunceli. Dersim mersim tu ne? Tunceli. Allah. Havalê te ji ku ye? Ha. Tu ji Erê. ku yî? Ez. Erê tu lê ez ji bawer dipirsim. Havalê te ji ku ye? Tu ji ku yî? Ez ji Dêrikê me. Ew ji Dêrikê ye. Ew ji derik çi ye? Derik merik tu ne? Derik yani deriye pıçık. Çawa tu ne? Ev çi ye? Tu ne? Bisekine. Derik. Ha! Maliki. Tu ji Malikiye ye. Na, ne Malike, Dêrikê. Na Dêrikê ye. Tamam derik merik bardın. Maliki. Allah. Bavê te ji ku ye? Yeviye. Ete. Bavê Yemin. te ji ku ye? Abi mi ji Dêrsimê? Bavê te ji Tunceliye ye. Dêrsimê ye. Tunceli huş be. Te ji ku ye? Emin, Erê bavê te ji ku ye? bavê min jî ji Dêrikê ye. Abi ji Dêrikê ye. Bavê azad ji Malikiye ye. Tamam. Çikiye ye? Malikiye. Heşmen tamam. Bavê te çi karî dike? Abi te çıkardık ya. Ete. Yemin. Bavê te çi karî dike? Erê bavê te çi karî dike? Abi mi çıkar... Velat Paris ye. Welat Paris çi ye? Bavê te çi karî dike? Karî wî çi ye? Welat Paris ne kare? Dêrsimê Velat Paris ye. Tamam. Welat Paris. Ha tamam. Bavê te korucu ye. Abi te korucu ye. Abi mi Velat Paris ye. Şirvan ye. Tamam Welat Paris yani korucu ye. Na Velat Paris Şirvan ye. Şirvan Kurdan ye. Heşmet tamam. Bavê te Welat Paris tünel vediri. Korucu ye tamam. Tu Allah İngilizce Allah. dizanî. Heşmet. Tu İngilizce dizanî. Ez. Erê. Na nizanım. Tu İngilizce dizanî. Na ez İngilizce nizanım. Havalê te İngilizce dizane. Hevala min bi İngilizce dizane. Hevalê wî jî bi İngilîzî nizane. Tu jî İngilizce nizanî. Ez jî bi İngilîzî Hûn her nizanim. du jî İngilizce nizanın. Tamam. Na İngilizce Hûn nizanım. bi Almanî dizanın. Almani. Ev ji zimane. Hûn bi Almanî jî nizanın. Hûn bi Çînî dizanın. Ev Arapçı zane baver. Hûn bi Çînî jî nizanın. Hûn bi kîjan zimanî dizanın? Hûn ne bi İngilizce nizanın. Hûn bi Almanî nizanın. Hûn bi Çînî nizanın. Hûn bi kîjan zimanî dizanın? Kurdi dizanın. Em bi zimanê Kurdî dizanin. Kurdî mirdî tu ne ye? Navê zimanekî xweşik bêjin. Kurmancı. Zimane Kurmancı xweş çi ye? Ew tu ne?
Zanzaki. Zamaneki normal bejin, normal. Ha. Yani İngilizce, Fransi, Türkçe, Arabi, Almani, İspanyoli, ev zamanı normalim. Kürdi çiye? Yani Kürdi ne zamanı? Kürdi ne zaman? Tüne kardeşim, tüne. Çava ne zamanı? Kürdi tüne kardeşim. Kürdi bece Kürdi ne zamanı? Her zaman. Na yeve zamanın. Yeme zaman ne zamanı na? Kara bir zamanı insana bir peyve, hoşki bir peyve. Çı Kürdi mürdi. Şu da be kuru. Kara Din mi ye? Tego çi? Kijan zamanı dizanin. Ez çi binivisinim. Zamanı ki insan jevdu fahm bikin. Ha, az ji bota bejim. Em Kürdin, am bi zamanê Kurdî dizanin. Ne bir isti tu? Yani hun ji güney doğini û hun bi zamanekî dipeyvin ku kes jê fahm nake. Zamana ki peyvim ku kes şey fam neke. Şimdi ev kesin ne bu fam dike de bak az bağır dikim. Na? Lê ew naxwaze fehm bike. Tu ne xazi fam dike? Ew naxwaze. Va güney doğuye, va koruciye, va zamane, va Tamam ne ben nisan zamane. bese. Tiştek kaç de bir amışlar Kürdi akıcım mürdi Kurdi. tüne rabin. Tamam harın. Projek vere maleme zani vere Kurdistani. Şuna kutu beji güney doğu. Kurdistan Murdistan tüne. Vere eştera bejim. Tuye bineri. Doğu kuye, güney kuye, Kurdi kuye, Zolu Kurdî heye, kuye, tune Kurmay ye, kuye. ziman heye, tune Vere ye. vere. Kadro kıymeti de baş zanım vere. İroş eme fêr bibin bê mirov çawa dibêje ka gelo mirov ji kîjan bajarî ji kîjan welatî tê. Melê? Pirsa me çi ye? Em dibêjin tu ji ku yî? Tu ji ku yî? Hûn dibînin? Eri. Wek ku bi İngilîzî dibêjin where are you from? An jî bi Fransî dibêjin tu viens d'où? I am from Kurdistan. Baş e tu kurmancî tê çawa bibêjî? Aha. Ez be Kurdistanım. Na. Mirov ji yê bikartîne. Hûn dibînin ku bi İngilîzî from tê bikaranîn û bi Fransî jî du tê bikaranîn hingê bi Kurdî jî em ji bikartînin. Em dibêjin ez ji Diyarbekirê me. Ez ji Diyarbakır'e me. Ez ji Mêrdînê me. Ji Mêrdînê me. Bawer tu ji ku yî? Ez ji Dersim'e me. Azad tu ji ku yî? Ez ji Colemêrgê me. Ez ji Duhokê me. Ez ji Duhokê me. Ez ji Duhokê. Ez ji Amediyê me. Ez ji Amêdiyê me. Ez ji Amediye me. Tu ji Amediyê yî. Ez ji Qamişloyê me. Ez ji Qamişloyê me. Tu ji Qamışloyê. Ez ji Mehabadê me. Ez ji Mehabadê me. Ez ji Mahabadê me. Gava ku mirov neyniyayê bikartîne mirov çi dike? Tiştek neke. Her car mirov neyê lezî dike. Melê? Hûn dibînin ku dîsa em lêkere bûyînê bikartînin. Ez ji Colemêrgê me. Me dibe lêkere bûyînê. Hingê mirov dîsa neyê ketîne nava hevokê mirov dibêje ez ne ji Colemêrgê me. Ez ne ji Colemêrgê me. Ez ne ji Diyarbekirê me. Ez ne ji Diyarbekirê me. Tu ne ji Diyarbakır'e yî. We fam kir? Eri. Ez. Erê tu ji ku yî? Ez ji Dersim'e me. Dersim. He. Dersim. Ev nav tu ne ye? Kava tunaye. Eştara dibêjim. Ez ji Dersim'e me.
Kura dersim mersim tüne. Heye. Ez dersim etim. Ka bir sekine. Dersim. Ha! Tunceli. Tunceli. Şeyli. Tunceli. Na ez dersim eme. Tamam mı Nivisan? Tunceli. Dersim mersim tüne. Tunceli. Allah Allah. Havale teşkuye. Ha. Eri. Ez. Eri tu le ajü bavar dıpırsın. Havale teşkuye. Tujkuy. Ez ji derikê me. Ev derik ye. Derikçiye. Derik merik tüne. Derik yani deriye pıçık. Çava tüne. Ev çi? Tüne. Bir sekine. Derik. Ha Maliki. Tuş Malikiye ya. Ne malike derike. Na derik ye. Tamam derik merik bardın. Maliki. Allah Allah. Bave teşkuye. Yeviye. Ete. Bave Yemin. teşkuye. Abi mi dersim ye? Bave te ji Tunceliye ya. Dersim ye. Tunceli huşbe. Teşkuye. Emin. Eri bave teşkuye. Bave min jî ji derikê ye. Abi ji derik ye. Bave azad ji Malikiye ya. Tamam. Türkiye ya? Malikiye. Huşben tamam. Bave te çıkarıydık ya. Abi te çıkardık ya. Ete. Yemin. Bave te çıkardık ya. Eri bave te çıkarıydık ya. Abi mi çıkar... Velat Paris ya. Velat Paris ya. Bave te çıkarıydık ya. Kariviş ya. Velat Paris ne kare? Dersim ye Velat Paris ya. Tamam. Velat Paris. Ha tamam. Bave te korucu ya. Abi te kurucu ye. Abi mi Velat Paris ya. Şirvane. Tamam Velat Paris yani korucu ya. Na Velat Paris Şirvane. Şirvane Kurdane. Huşbe tamam. Bave te Velat Paris tünel vediri. Korucu ya tamam. Tüb Allah İngilizce Allah. dizani. Huşbe. Tüb İngilizce dizani. Evet. Eri. Na nizanım. Tüb İngilizce dizani. Na yaz İngilizce nizanım. Havale te bir İngilizce dizane. Havalemin bir İngilizce dizane. Havale jî bi İngilîzî nizane. Tücü bir İngilizce dizane. Her jî bi İngilîzî Her nizane. tücü bir İngilizce dizanın. Tamam. Na İngilizce Hun nizanım. bu Almani dizanın. Almani. Ev zamanı. Hun bu Almanici dizanın. Hun bir Çini dizanın. Ev Arap zane bavarım. Hun bir Çinici dizanın. Hun bir Kijan zamanı dizanın. Hun hep İngilizce dizanın. Hun bu Almani dizanın. Hun bir Çini dizanın. Hun bir Kijan zamanı dizanın. Kurdi dizanım. Em bi zimanê Kurdî dizanin. Kurdi mürdiyeti ne? Nave zamanı ki hoşik bejin. Kurmancı. Zımana kaşıya. Avtune. Zanzaki. Zamanı ki normal bejin. Normal. Ha. Yani İngilizce, Fransi, Türki, Arabi, Almani, İspanyoli ev zamanı normalim. Kurdi çiye. Yani Kurdî ne zimanê? Kurdi ne zaman? Tüne kardeşim tüne. Çava ne zimanê? Mane kurdi buname. Mani ne ya?